An sawan phai biang u Cristiano Ronaldo shibit menta kamit. Aka jingel ka Saudi Pro League na kabenta ka Al Nassr. Bat kumjuru Kylian Mbappe ula ban mi madan shibit menta kamit na kabenta ka Real Madrid. Bat dang yapen ibor u Luka Modric ha kamadan. Wallah kerta ka basopus nem u Luka Modric ulala ban yelam ia ka AC Milan ban khur ka nam job. Da ka bauli yo ban tep ia ka gul pen job. Kata haka menit ka bapra pun reu haka jingil kai ka badan kampa haka baka Milan ka lalaban job arluwi kuliah ka pisa mentagi Milan ka dan hakerdan ka baar ka making point san hulai point bat lai thu bau Kylian Mbappe ula ban mi madan shibit menta kamit na ka benta ka Real Madrid haka jingil kun persya ajong ka ya ka Real Sociedad haka jingil ka La Liga haka Porsche beje live HOM haka ba menta ka Real Madrid ka don haka kerdan ka baar san pheu point ka Barcelona san pheu pra bat sya pelim ka PSG haka Rennes haka jingil ka Ligue 1 lang balai luwi kul haka ba menta ka PSG ka bat haka kerdan ka Bangkok san pheu wi point bat yep teng ka Al Hilal ban tam point ka Al Nassr hadu sau point haka mi ikim point jong ka Saudi Pro League hadin makalala ban khuri ka nam job Arlen not kuliah ka Al Ittifaq panen kamin handre ka Al Nassr kadang sa kawe ka jingil kai kaban sai ka shibit menta kami persyai ka Al Fateh haka por khatwe ba JPM haka ba haka ne ka jingil kai lakmi inti ba Cristiano Ronaldo un sawan paino na ka benta ka Al Nassr haka madan banmi madan hadin ba ulishim ya karai ban namiyal kai na ka benta ka Al Nassr na ka daw ba umsnutunat na kaliang jong ka PIF management ya kar company ya jong ka haka Saudi bat kan sade ka jingil kai ka Bangkok ya Ronaldo na du balpoy siya ka sapu isnem karta kaba Ronaldo menta udan kandai spa nrupuwe karir gol haka ba sa setang live kandai gol ba on poino siya ka thong jong u kata si hajar gol te perlok hatu kan no gol antep Ronaldo shibit menta kamit sa comment ha comment box kubli shibun what great ban subscribe but like